Hai guys. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Hai guys, hari ini kita mau ke salah satu tempat nongkrong atau healing yang ada di daerah Sibolangit. Namanya Cafe Nusantara Sibolangit. Seperti apa tempatnya? Yuk langsung kita lihat guys. Nah, sekarang kita udah sampai nih. Bangunannya kayak belum jadi sih, tapi coba kita lihat ke dalam yuk. Kafenya dibuat di ruangan terbuka, nyatu dengan alam. Dan yang paling penting, harga makanan dan minumannya terjangkau guys. Bersama Ercun Tarigan, kita nggak lagi di ladang loh. Lalu tak kayak kami ada kafe. Kafe. Cuma nggak bandingan lagi. Kira cuma biasa. Tahiti. Memori ada berlum. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Memang variasi lebih bagi gelap lagi. Kalau gelap begini, Lagi balik tadi berubah dia. ada warna efek nari jadi. Tadi, saya nak kata selang pela darah hitam putih bagaimana saudara. Nina, dah nak aku. Buat ini. Jadi sekitar 40 45. Ya, kita tak jelas. Bantu nak video ini. Pagi habis ini. Aku ini kita
nenek. Lani ke bukit tiup pagi kene. Ke Jeda. Ikan kari. Sampai di sini dulu ya guys. Tunggu kami akan katial kemana lagi.